Dalam saya mahu ni jika awal jadi hukum disi saya lain siapa tahu lagi jadi asal disi sekarang dan pasal mereka itu kau jadi jadi disi betul jadi dalam terlalu pusat kali buku terlalu jadi parak kali apa itu dukkha primary education jalate primary level jalate class 1 से class 5 jalate और कैसा धारणा कोलक्जक ni bijab kokborok bijab dia baca di bawah ketiga NEP 2020 ni 4 number clause je dalam sejarah terbaru. Jadi every child in this country should be provided with the scope of learning in the mother tongue. Anggawa jadi orang jadi yang pertama saya poinnya kalau kita mau kait nanti baru mana peristiwa education baru poinnya atau pasti bisa mau kait saya dokter sudah kokborok ada scientist languages naik kulit itu mau sana kalau kita mau kait nanti tapi yang pada tak koksakha NEP 2020 itu juga salah namanya tahu nama apa? NEP 2020 was framed by the central government and it is applicable throughout the length and breadth of this country. Kashmir issue Kanyakumari yang Ahmedabad issue awal tahun itu. Jadi kita katakan apa yang mas nak lain. Jadi 2020 was kaza se kok komentar 2025 bijab lain yang agak running very late kwlokjak sih kapan itu ayo jangan koksakha every child should be provided with the scope of getting education from his or her mother মানে সামগ্রিক না kokborok sini kelas 5 jalan sahabat contohnya intinya kelas 5 jalan social science jalan program ini math jalan program ini social studies jalan program ini geography jalan program ini biar apa kokborok koई मांग है क्लास 6 में था वो स्विच बारे में जे मीडिया हो टारगेट लेता है मीडिया बांग्ला मीडिया फिर बांग्ला मीडिया इंग्लिश मीडिया लेता इंग्लिश मीडिया Omongka NEP 2020 nah